Yazуу, ijat, edebi ijat ол ялгыздык деген сөз. Депутат болаrak yazuşunun abroyun көтерүү турында ойлаңызбы? Бул бигерәк килке булып тыйыла мен ансы. Заказ да бергенлердир белки. Әлбәттә шулай. Безнең мәгарәдән чыгар вакыт җитә, җан исәп көтелә. Сезнең фаразлар нинди булмайды? Milli республикаларны юкка чыгарга тыйыр, мында инде яшерен булган түгел. Ишиккә күкәен кыса башлагач, ул 50 көнне дә дошманды бетерә мөмкин. Хайырлы күн, Эшпишме проекты кысаларында biz әдәбият һәм сәнгать турында сөйләшүбезне дәвам итәбез. Бездә кунакта Татарстанның халык шагыйре, Дәүләт Совет депутаты, Тукай премиясе Ркайловый Зайдулла Ркайловый, хайырлы күн. Хайырлы күн. Хайырлы күн. Ркайловый yazışı келгәч, yazışı сүзлек китәбез инде без. Менә безнең татар әдәбияты бүген ни хәлдә? Дөнья әдәбияты белән чагыштырганда һәм еш кына укучылар азайды дип әйтәләр. Бу чынлап та шулаймы? Укучылар азаю ул безнең татар әдәбиятында гына түгел инде, ул бу бер тенденция. Рус әдәбиятында да укучылар азайды. Хәтерлисезме? 90-нчы елларда әле аңарчы менә Совет хакимияте вакытында мин хәтерлим. Гүмен лимит иде. Yazılı булмый, менә Новый мирга, мәсәлән, анда Знаем журналларына. Алар теге үзгәртеп куру башлангач, берничә миллион тиражлар белән чыктылар. Шулай ук Казанлыклары да, Казанлыкларның да лимиты иде. Менә 100 меңнән артып киткәч, аңа инде язылып булмый башлады. Кәгазь җитми дигән сылтаулар белән менә күз алдына китерәсезме, Казанлыклары 100 меңдә 110 мең иде минем хәтерем ялгышмаса. Шул чамайда. Ни Сиембикә элек язык хатын. Ул ярты миллион тираж ул инде. Ялгышмасам, Советлар Союзында хатын-кызлар арасында лидерлар ретінде булган. Хатын-кыз журналлары басма арасында. Шаян гүмен аның әлбәттә русчасы, рус телендә көбрәк иде. Аның 800 мең иде, мәсәлән, 1 миллионга якын ашып. Алар белән чагыштырганда хәзер аны чагыштырып та булмый, чөнки ул вакытта интернет та юк. Телевидениедә 2 канал бар инде. Бу мәгълүмат чаралары юк иде, анда шул басма матбугат кына. Анасын әдәбият белән кызыксынуда вакытта күбрәк иде сыман инде. Анасын мода дигән әйбер бар дип әйтә. Укыймы, укымыймы, менә ул китап шкафын алып куйырга тиеш. Видео магнитофон булырга тиеш. Телевизор өстенә тастымал ябылса да һәм өйгә журнал килергә тиеш. Журнал, китаплар, дефицит китаплар, ана менә теге томнар, аңа инде язылып, Сервант. Әле ни макулатура тапшырырга кирәк була иде. Менә шуның нигән аларга теге картасын, нәрсәсен инде, кәгазен, шул ни томлыкларга язылырга теләсәң. Хәзер инде ул менә әйтәм бит, аны чагыштыру мөмкин түгел, бүтән заман әдәбиятны уку ул Көнбатышта да шулай ук азаюлы бит ул. Анда төрлечә кызыксындырып карыйлар. Мәсәлән, Германиядә мин укыган ниндидер бер теге тәртип булса, аңа жаза рәвешендә теге менә ничәдер ай китапханәгә йөрергә хөкем итәләр икән. Ничәдер китап укырга тиеш ул. Иштәлеген сөйләтеп, шуннан соң менә жаза шундый. Кешенде кайберсе кирип тә китә, китап укый башлый. Ну, минемчә, китап укырга бала чагында өйрәнергә кирәк. Бала чагында өйрәнгән кеше ул инде үлгәнче китап укуны ташламый. Ул менә кинәт китап укучылар кимеде дип әйтәләр. Демәк, аның Совет вакытында менә шушы менә теге китапны алып, бер дә ачып карамыйча теге китап укучы булып саналучылар. Ркайлов, алай булса бу сораның дәвамы, бәлки укучының сыйфаты үзгәргәндер. Ул вакытта сез әйтәсез, бүтән кеше ул китап бәлки чынлап та ачмыйча утыргандыр. Бәлки хәзер әдәбиятка фанатларча яраткан, бәлки әдәбиятны тугры укучылар гына хәзер кылгандыр. Менә сыйфат артты дип әйтәләр без бәлки, шул пропорцияны чагыштырсак. Сыйфат артты дип уйламыйм мин. Ул вакытта сыйфат кичерәк булгандыр. Менә бер заман университетка кергәч, укырга кергәч инде безне колхозга ул вакытта җибәрделәр дип теге студентларны. Бәрәңге Саба районына ул вакытта теге Саба теләче аерылмаган. Безне җибәрделәр Казаклар дигән авылга бугай.
Men şunda Kazanlıklarında çıkkan idi, eli de xatirimde Atırlara Sınık Sınav деген romanı. Onu bütün o siledi indi. İndi tigi maksus okuçular konferensiya jıyu da kerekmi. Kaya kirseň mene ol şul roman turunda süz. Anda geroyların yazmışı bilip okup eli jigitler gomen klubka ýerşi jigitler ni şunu okup fikir alışıp vapga di ni kolxozda işleýän jigitler. Anlap hazır indi ol elbette ana göz aldına getirýär de kıyan. Hazır bizning deseň näitkende yazıçylaryň da yazıçy diýip sanalýarlaryň da agzalaryň diýip etegen. Köbüsi edebiyat okumay. Şuna göre lakin okumagan yazıçyny men yana yazıçy diýip sanalýar. Çünki yazıçynyň kişige fikir eýtirişini, fikir bilen jelep eýtirişini ol elbette kiň maşrapda oýlarga týşa. Oýlar üçin elbette köp okurga gerek. Biz sizin bu şartda yazıçının sıfatı, al işlegen produktin sıfatı turunda özüge sözünü açtığız. Belki bizim yazıçları uşla yazadır. O ýagda bar meselen, okuşlaryny jelip etүү meselesinde de betem. Bu yazıçylaryň türlisi var. Bizde mene tatar edebiyatynyň hali turunda başlada bilinde gelen süzünde. Min alay tegi mene bitini tişenkelikke berilip, matbuatta kaçan da çağır, internette da mene sosyal sitelerde imiş tatar edebiyatı sıfatı tübeneydi. Üz kazanda kaynağı. Üz kazandana kaynağı. Üz kazanda kaynağı ol ziyan tügül. Kazandan çeşerep ikinci kazanga çermeytin, anın gözünün kazanı var. Tatar edebiyatı degen. Şunda kaynarga teyş. Bayi. Ansanyň da tigi sowat bilen kimge salyp berýär. Ansanyň bütünlei professiýansy tigi arşynyň. Ansı terjimeçilerdir belki. Terjimeçiler, edebiýatny propagandalawçylar hem Tatarstan hökümeti ol egerde şep eser çyga eken tatar tilinde any terjime edip bütün halklarga tapşyruu, bütün halklarga görsetүү ýönelişinde işlerge tiyis. Ol bütün dünýäde şulay. Meselen tigi müstakil illerde indi. Galga gitken ýerde mesela Germaniýa, Fransiýa, alaryň ilçiligi şehirlerine bu işler bilen. Rossiýanyň da şulay ýok. Bizde bu elbette tigi ilçilikler bolmasyn. Bizde mene konsulluklar açdylar bir köp vekiller, Özbekistanda, bütün yerlerde, Fransa'da da var bu. Mene allaranyň bilen elbette şehirlerine gitýär. Mene bu meseleni güterek gerek. Siz yazıçylar dediňiz. Meňa o yazıçylar nişepdir, mene köpçüligi Magarada kalan kavim gibi tyýyla. Olar Magarada ýatar degen Ebu Gali Sina degen medreseleriniň şeýeri bar. Bizim zamanda ýerşidi, hem şu wagtda bizim zamandan da tugildi. Dürüstmü bu fikir? Yaşar aýtmyşy Niftemi. Yok, Megare ol ziyanlı tügül. Çünkü Megare mene kişi ol bir yazı, icat, edebi icat ol yalgızlık degen söz. Elbette ol Megare'de bulurga tiyişti. O şartları üstü etkendeyin. Sufiçilik. Sufiçilik iskeçe dervişlik. Lakin ol elbette dünya hallerini bilip durga tiyiş. Arat ile Megare'den çıkarga tiyiş, aralaşırga tiyiş. Dervişler de bit, 20 dervişler bular mene. Yerip sufiçilik. Şundan da ol bit mene İslam dinini taratuda alarının rolü büyük zor bulgan. Bizim Tatar halkı arasında bilgerek de. Bizim orta asırlarda bütün kaysa şagirni alma, alar sufi şagirler. Sufiler zamandan alda bargan, bizning kirler nişepdir ol. Bu Megare di meselen Muhammed Yar Kazan hanlığı vakitinde meceviri bula. O Muhammed Emin Han'ın yok, Muhammed Emin Han'ın hayatlarım yalışma sayın. Neyinde kabrinde mücevir bulup durgan. Mene ul vakitte şunday sufiçiler nilerin orden Avrupa şetkende orden indi tarikat vekilleri şunday alar toplana durgan bolan ataklı kişinin mazarı tiresinde. Anı mene Batul evini Batut'ta da Altın Ordu'da kelgen bit 1331 ýyly. Ol da yaza men mücevir degen sözüň tüp düşünçeni şunu anladym. Aty şekli anlatylar dedi. Indi derviş diýip gine. Mene alar şul nide alaryny elbette tigi hazırky şey etseň indi sponsorlary bolganda hanlar kitirip tigi alaryny sponsorlar zakaz da bergenlerdir belki. Elbette şulay meselen Muhammed Yar Nuri Sudur paýamasının başında büyük nıkmakty Segip Gerek hanna. Allah Teala'ny peygamberlerini gelmet metke okuyanasın
Сәкек Барай хан ул вакытта Кырымда, ул бит инде үзегез беләсез, Казанда да хан булып тора 1521-24 елда. Мин аны уйымча, ул тикмәген аны мактамаган инде анда аның Гадил хан. Демәк, Кырым ханы аңа әлбәттә заказ биргән менә шундый поэма язарга. Сүздә Эркәле, шулай да язучы инде мин 1-2 адым алда димим. Һич югы бүгенге заман белән бергә атлыймы, бүгенге сулышын тоямы һәм иң мөһиме бүгенге укучының нәрсә теләгән аңлыймы бүгенге язучылар. Сорау шул турыда иде. Мана ничек карыйсың бит бу мәсьәләгә. Мәсәлән, шундый язучылар була. Мәгарә дип әйттек бит инде. Мәгарә һәм менә публицист, публика алдында кеше белән аралаша торган, сәясәткә катнаша торган язучылар. Мәсәлән, мәгарәдә ул ята икән биек төшенчәләр турында уйланып. Чөнки бит мәңгелек әдәбият, әгәр әдәбият киләчәк заманнарга тели икән, ул мәңгелек төшенчәләр белән ишетергә тиеш. Үлем, туу, мәхәббәт, гаделлек, менә шундый без әгәр дә менә 500 еллык язылган, 1000 еллык язылган әсәрләрне карасак, анда бит шул турыда сүз. Бүгенге заманның ниндидер вак-төяк проблемалар турында язылган әсәрләр бар, бик тиз чыгып кала, газета кебек. Шуңа күрә мин икесе дә кирәк дип уйлыйм. Мәсәлән, Ләйли Зөлкарнәй Нугайырты дигән поэма дип атыйк инде без аны, шигъри роман дип былтыр чыкты Казанатларында 2 санда шигъри язылган. Ул менә мәгарәдә ятып язылган мәңгелек турында төшенчәләр, татар халкының язмышы, ул кая бара, аның үткәне нинди. Шуңа күрә мондый әсәрләр әлбәттә кирәк, ләкин безнең киң масса укучыга алар әлбәттә аңлашылып җитми. Безнең киң масса укучыларның менә иң күп укылган китапханәләр, кайбер китапханәләр үткәрә бит инде. Анда менә безнең милли китапханә иң күп укылган китапка ел саен анда урыннар бирәләр. Әдәби марафонда, анда бит күбесенчә хатын-кызлар. Дрис безнең укучыларның да күбесе хатын-кыз. Хатын-кыз күгенең хатын-кызныграк инде ул дрис. Юк, шулай инде. Мәсәлән, Зифа Кадированы егылып укыйлар икән халык, бигрәк тә хатын-кыз халкы. Димәк, Зифа Кадированың әдәбиятта үз урыны бар. Мин моны бернинди кыенсынмыйча әйтәм. Ул әдәбиятта үзенең ролен башкара. Һәм андый авторлар безгә кирәк. Тагын анда кемнәрдер бар бит инде. Сен Гүзәл Яхинаны бик нык сүктеләр инде, безнең кайбер язучылар анда үзләре милләтче дип санаучылар. Ләкин мин аны беренче тапкыр укып чыктым. Анда бернинди милләткә, татар милләтенә каршы бернинди таба алмадым мин тенденция. Ул әлбәттә хатын-кыз романы. Шулай ук менә вакыйгалар агышы ягыннан әлбәттә ул менә кино сценарийлар булай, проза белән язылган. Шуңа охшаган мелодраматик моментлар бик күп. Шуңа күрә аны халык яратып укый. Без бит беләбез, без бит инде күп мин мәсәлән әдәбият белән инде балачагыннан шөгыльләнәм. Мин бик яхшы аңлыйм, киң масса укучылар нәрсә тели. Ләкин бит язучының үз ихтияҗы да бар. Әгәр дә ул бүтәнчә хәрәкәт итә ала икән инде, бүтәнчә тамагын туйдыра ала икән дип әйтик дөрфарак рәвештә, ул әлбәттә үзенең күңеле кушканны яза. Заказны да бит күңел кушканча язып була. Анасы тагын бер әйбер, син заказ дип, ирония белән әйтә. Икенче заказ булмасам. Ирония белән әйтә, заказ, грантлар дип. Ул менә әдәбият тарихына карасаң, чыннан да мәсәлән шагыйрьләр анда, алар бит күбесе менә без шәрик шагыйрьләрен карыйкмы? Алар менә шу солтаннар әдәбиятны ярата торган хан-солтаннар сарайлары тирәсендә яшәгәннәр. Һәм аның гадәттә хан-солтан шул ханы яисә солтаны да үзе дә шигырь яза торган булган. Ул Нәваевны алып карыйк, менә ул вәзир булып тора, Хусейн Байкара дигән әмир Аксак Тимер нәселеннән. Үзе шагыйрь Хусейн Байкара бик кылы. Бәлки хәзерге кебек кайбер шагыйрьләр шуларга язып та биргәндер әле. Аны китап чыгара. Я, андый әйбер белән сөйләнмәгез сез нәрсә. Бу бигрәк килке булып тоела миңа ансы.
Алар бит инде ярышканнар, ким менә тиги әйтешләр булган, шагыйрьләр менә тиги, мәсәлән, 2 елын әйтә бер шагыйрь, икенчесе шуңа рифмы икенче елын әйтергә тиеш булган. Анда инде кемнең кем икәнен алар бик тиз аңлаганнар. Ул чын шагыйрьме яисә мүтә шагыйрьме? Менә бүгенге заманда менә аерылып торган яшь язучы бармы? Язучылар. Ol bir söz var indi 20 yaşlık şagir'i olmasa edebiyatın gelişe şekli degen. Bizde yaş yazıcılar var köbüs elbette ne? Kızlar indi. Jigitler de açıraştıra, alemin mene küpten tügüne kalip programması mene nedir tügü? Kıska hikayeler. Kıska hikayelerinde min alır bilen Siz oyundan bizning gazetimizde basılıp kele o hikayeler. Onda bir kızıklığına hikayeler var. Ne bir neçe hikaye miyim şaşadı, he? Kızlar yazı. Yok, yigitlerninki de var mı sen? Almaz kim? Mansurov. Mansurov tağın bir yigit unuttum ismini, Rail isimliydi. Var yigitler de var, sirek mirek. No lekin indi ol bine ansı tigi tarsınırga gerek mi? Kızlar yaza eken yazsınlar. Ol hazır edebiyattan atıyor. Bütün ülkede de hatlan kızlar jiktir alıp planga çıgan benim şey qarap turanda men. Şuna göre edebiyat kına jite kalmaz indi. Anın köpmesi kalar elbette edebiyatda. Ol bir sınav edebiyat ol jingil iş tügül. Ol mene bu sileşi oturagana jingil. Anın yazmışa, oturmışa, hizmet etmişe nedir bir oңышка erişip bulmay. Okumışa köp. Şuna göre ol üzerinin edebiyat ol bir künşil Hisli. Künşil hatun da betimin anda. Ol bütün avtorun bütün türlü indir işler bilen şiirlerini bir güne bitirmiyor. Ol üzerine gene tabanını talep eder. Üzerine gene işlerini. Şuna göre kızların köbüsü elbette tabii ki sebepler arkasında keyif şeyler bağlatabalar. Onların gözü çıkıp kala tabii ki. Mesela bir zaman hatırlamayın, yaş sol başlap yazıcılarına ciddiler nege devlet sovetine Robert Mengdolin bu vaktinde deputat qarap turdu da onda endi bir mesela yes kız bolsa oturay bir 5-6 jigit. Mene şu 5-6 jigit edebiyatga kirip seviyeye etmeyin deydi o. Elbette kızlardan da şuluk talep bit edebiyat bitultigi halktan kız cinsinden yesi cinsinden durmuyor. Halktan kızın da ol elbette tulayım edebiyatga ben gitip ona hizmet ediyorsun talep et. Andılar var. Erkay abi xalq saylap ala degan bir g'ibara var bütünde. Mana xalq aytsa xalq aytaman. Bütünsin xalq narsa o'qiy, shunga qarab qana yozuv bu. Mana bu bahasda fikrga sizning de fikringizni bilasiz kelgan edi. Mana bu yoshlar masalasida da. Xalq saylagan gına bu talaybat sifatlı bizning edebiyatni alga alib boradi degan so'z tugul menimcha. Sizningcha? Yo'q, durust tugul. Durust aytasan. Chunki xalq agarda buni o'z istikisini bilsang, xalq araqni ko'plab olar agarda ne bo'lsa. Siz mening tildan tortib oldingiz. Agarda endi irik bilsang, tegi Afyonga da ko'nikirgan mumkin. Afaydiz bizde erotik gazete çıkarsak zora oңышқа erişirdik belki. Elbette sor gaybetler yazsan, anda nindi kim bilen yoklagan, kim nerse qoyadır nitken anda nindir skandalda. No alın bilen de terörist işler köp edi. Demek halkna üzerine ağdarı için anın tegi nindir bir tegi tüvenlerek birlikte bilen tüvenli yaratı var indi ol. Amsano. Halk nindir bir tegi mene şu nide mene tegi yol avarileri hareketler turunda tavşurlarını köp qaraylar. Hayır, şolay. Şuna göre tegi nindir felsefi men aytgan tegi мәңгілік temaları nindir bir tegi uylanılar üslubunda yazılgan eserler elbette onun okuyucusu azırak. Lakin men tegi mene yangadan ne bir kıymet diyeyim. Allah bir naşar yazışlar tugul. Zifa ettim, zifana da indi. Şuna göre yani okuşunu tutup duru da edebiyatının okuşusunu saklav tatar edebiyatının. O yüzü bir zor bir bugünkü çağda bir gerekte. Hem anasınalarının bir şulay yok degen indir naşarga indi yok anda barı sınırdan
kübüsünün yaxşılık jеңip çıgar, happy end. Ansında xalq yarata. Bizning Hind kinolarini qarab o'sgan xalq albatta yarata endi. Elbette, men hali xatırlayın diyeyim, bala çağında ol klubga çıgalar endi o vaqtda biter xalq da köp, bağlar da köp. Şundan nindir ni elip koyalar. Indiyski kino. Yigireyler şunda da. Anasın tegi seriallar başlandı. Ştirlis turunda Vishnizov yürülüp yigirey vaqt sana qalabız dep. Yürülüp bütün uram turup xalq niye ilerine tegi televizor bolgan ilerge indi aşıgalar. Alanda o vaqtda bitiler her yurtda televizor da yok. Şuna göre var elbette ol bitinde meni oylap tapkan bütün massoy mena tegi gumum gammevi edebiyat nişik atasan da. Var tegi mene ayırım etkenler edebiyat sanat için sanat deyip mesela bizning 20-nji gasır başında ana bilgenler de bildim mene Galim Zeynrayev'nin Tatar şairleri degen bir kızıklı bir makalesi var anda o şairin Sağid Ramiyev derdinden Tukay tekşire icatların. Dertmen var elbette sanat için sanat deyip biri. Hem dertmen de bir tanıtılıp kalmadı. Ne kışuşu teki çığın şiiriyet ben kılıksanıcılar için hazır da İtalyan şair sanağa. Tukay'nın da anlı şiirleri var. Bir teki tiren, şu mengilik turunda uylarga itelettirgan. Lakin onun kübre oldu. Gazete jurnalarda işlegeç, elbette o publisistikaga da iktibar etken. King Tukay indi oldu ki şun rövüşünde xalq şairi. Belki birden bir debeydi bu. Taktar şunasın zor popüler Babiç xalqning türlü katlamına da yaraytırgan produksiya deb aytaylik hozirgi zamoncha жетекшtirgan. Anda Erkayli albatta altın ortalıkni söz tavot turunda söz baradır endi. Amma mene bugungi tigi bizning Shakespeare'ning bit ilni bit zamonda tatar millati için deb aytgan. Bu albatta o'ta da muhim mene bu ortalıkni Yo'q, o'rtalikdan tutib bu bek og'ir endi. U bitalik kishining xarakterina, xulqina da beyli, o'ylov rövüşine. Busun mana shunday tigi Megarada yatışlarda hem bütün xalq katlamına publisistik mana shunday gammaviy yozuvchilarda. Men yazışlarını bulduk isteginde yatışlar, bulay yatışlar. Yo'q, men bilgan aybirtu bu edebiyat bilimida ko'pdan keldi. Mana bilasizmi narsani ko'rsatadi, birdan tugul yazuvchilar. Ham u ko'rina, mana boshini qo'lqitgan yazuvchilarga yabirilib borganda yoshlarga. Anladingizmi kim turda ekan? Yoqlashmaylar bir-birsin. Yazuvchilar bir qachon birdan bo'lmagan. Egosentrik, individualist xalq, chunki u bit ama masalan shoirlar, yozuvchilar, prozaiqlar. Olar bitmene birden bir qala qog'oz bilan birga bir. Hali u mena dramaturg ol o'zigina birinchi yalan. Ya'ni teatr kerak, teatrdan yanda yüzde bir kollektiv, u spektakl chiqar, yani u kollektiv xizmat boshqa turli san'atda da mesela kompozitorlar da bit tegi orkestr falan tegi o'zigina ol ki yozdirgan ekan, lekin u o'zida qala. Bu yozar biri o'qiylar u o'zi beyli tugul bütün türlü nelerge kişilerge elkede. Şuna göre ol nedir kindeşlik, üzüngine büyük sanav, ol her zamanda da bulgan. Elbette tegi kinleşmesi için men aytam birden bir çara ol üzüngni büyük deyip sanav. Sen üzüngni büyük deyip sanasan eken sen bütün kişilerden kinleşiyor, magnesiz iş biteyim. Yok bunlar arasında Yok hazır indi senin tegi mena bu gençlerge taşlanıv, tanqid etүү, nedir bir tegi yumurkadan jizlөө meselesi indi ansanın şulay yok. belki bu ilektir. Yok, ilek değil. O şulay yok bir bizim zamanda gana oylap tapılgan narsa tugul indi. Birek de ayteler bir tane tegi taşını almağa çıkargıtalar. Kısır almağa taşırıtıdan fayda yok, ana barıp alma kıyılmay. Talantlı kişilerge her vakit alay hücum etip turganlar ol indi. Çünkü el ol tegi nedir talantlı kişini tanqitlep hakaretley badasan, ol üzün köteren dep oylayt. Hem şundan da şulay, yani bile barsa da onu tanqid etken, o nindi talantlı kişini tanqid etken. Endi tegi bigrekte mesela nedir bir ilning şunda zor bir ilning iminligine yanaydı bindi. Munысы indi men elbette bir indikirtege de sıymayy.
Tanqidlesen eken edebiyattan tanqidlere gerek. Tanqidlerge tiresek mümkün. Çünkü bir kimde kamil eser bir ninditigi beylen bulmay turgan eser. Çünkü ul bitali kimge aşıy, sen aşıy mesela, sen aşamay yesek gidesinçe. Her kimin yüz zoğu bit. Şuna göre tanqidlerge bula, lakin anı çikten çıkmaska gerek. Özünüz nişik kişiler tanqidni? Özünüz tanqidga nişik qaraysiz? Tanqidni de yılmayıp kilip yaratıp kabul etken kişi ne men özüm bilmeyim biliyorsun. Meni tanqidlap turalar endi sizde. Allah'a şükür. Bir küngüle tügül de tüzesen indi. Gline, sen bitti alma karşı turda siz buldun. Erkele abi, şöyle bir sırav yaşar turda belki bu, o sırav olur yaşar turda. Elbette eksperimentler gerektir bu. Men edebiyatga gire kalmay bütünlükige. Ama mana hamanda şol milletning bugungi halinde eksperimentlar bilan mavgu mümkinligi barmı bizning? Onun indir şaması bolar tiş tugulmi sizningçe? Yok, edebiyat sanat diken ol eksperiment debating izlenivler gibi. Belki izlenivler, şu izlenivler arkasında biz Eğer şitke kitip bütünlüğü yoğaltmamız mı? Edebiyat sanat kişisi izlenmeyken de janr yağından, özünün sözünü ütkeri yağından ol indi birekteki yaşakta. Ol indi elbette bütün türlü kine sayılarga tiş. Ol izlenirge tiş her vakitta. Elbette elkeneye izleniyor ol kimi indi sen öyleyse men tip yolunu taptım deyip. Lakin men yüzümde şahsen men her vakit şiklenip kalayım. Men indi 8 yaşından iğrençlik şiirler yaza başlamışsa nasıl mektepte okuyanda gel yaşlıyın şiir. Hem ermin 7. sınıfta okuyanda sosyalist atasında şiirler çıka başlagan idi. Anda gümen bağlarını bastırmıyorlar bütün. Men indi bağlar özümün mektep okuştayken 70'e jiberip alar mı erken kişi diye oylap şiirlerini çıkarırlar idi. Hatlar kilen de Ehet Gaffarlardan, tan kimlerden edebiyat bölüğünde indi o vakitta. Mirgalim Harisovlar. İzleyenlerge tiyiş. Bu bitmene bizning şuşunday televiz ayanışlı halde bulganda halkımızın yaşayışı dersine etkende halitiler bitindi. Mene da siyasetke biz kirmebizdir. Konstitusiyaga mene özgerişler kire. Federalizmga, federatif münasebetlerge hilaf bulgan taqdimlerini kitip turalar. Ul bir korkunuş. Çünkü yanın biz ışıkaya barganın bilemiz. Bu elbette bir şaktı yok kişiler. Anda yüzekte milli respublikalarını yokka çıkarga teyler. Bunda indi yaşarım ortadan tügül. Lakin bitmene yaşasın Tatar. Siz ölümsüz bizim babalar büyük dip indir deklaratif şigarlar bilen yine de eli halkla indir bir yolga önde bulmayı. Bit estetik terbiye degen sözünü kullanasım gelmeyin eminim. Estetika var edebiyatta. Nezaketlik, nefislik. Ul olmasa ol nese ol bitinde eylene kapkalı bir publisistika. Şuna göre sanat kişisi bu sanat kervorgat işinde o sanatlı yazırgat iş. Sanatlı icat ederget iş. Ana eserleri sanatının tip kanunlarına cevap berget iş. Ul şul yol bilen de şul yol halkının köngünden nagrak da ötüp kire. Bir kimden mangayga berip etkenini bir güne bitirmeyi. Ul tuttura etken ol barbar mene bugün tesir etiren ol big tiz anlatılasın. Ayında süretli işte obrazlı nindir bir sinemanın köngüline tapşırasın eken mene şu fikrini bizning halkның kim ekanin biz yaşarga tiyiş eken ol elbette mesela tarihi obrazlar aşa ol elbette anın tesirini qarak deb. Halktan tugul köngülden kirge kerak desiniz. Elbette yürekten çıkkan yürekке barıp jite deb aytalar bit elbette neyindi. Bir kitapta olan söz, lakin hakikat. Nasıl da şiirge yakam olur. Andı size hadi yakın tutmayın. Sonra göre etmedim. Lakin hakikat. Rıqayda mene yazışı xaner tugul. Bilebez kübesi ülken bun begerek de or halde yaşay. Mene deputat bolarak yazışının abroyun köteri turunda oylansın. Nindidir, nişiktir yerdem etip bulan mı yazışlara? Hem deputat bulgaç andı fikirler anlatılmıyor mu Rıqayla Bey? Yok. Her bir
kişi yazıcı özünün aboroyun eybet eser yazıp gana köterge bola. Ham hınar itsem bütün yazıcını megardan çıkar bitirge turuk keler köle koy. Megaredagi hınar da boran. Аны бит нидертеге аннары ничек әйтем, иҗатны шикли торган шикләре бар калыр киргән икән. Шул булайга әйтәм, шартлар булса эшкә йөргә мәсәлән, шул вакыттан. Менә калса. No, yok, eşinde ol elbette tege mene min yaşaganda stuyunda bizim şavaşka degen söz var, sende hadi tanıştırıl. Матур сүз ул. Benim de koylardan aşağıya Pirim yaplarında da 8. sınıf neydi? Çuvaşı'nın koysa rayonu olsan, gerçek rayonu olsan, anda tek ağul iratlara bilen varıp, mene min bik yak söyleyeyim, ağır fizik işlegen olsan, nersedir oturup yazı mümkün iş değil. Yine ikinci kursunu bitirerek üniversiteden Pirim'de bizim ağuldaşlar bilen, bizim ağullar bitinde gil şul Sabaşka gayr ben şeylerine idi. Hazır da var o. Şundan saat 5'te dalasan 10'a kadar. Min xat yazam, biratna xat yazıp bulmaz. Çünkü Ruska kul neydi? Dirildi. No biz neydi neyse bizim iş şol jirkazu ne bolgatı öğretmedeki Подсобник. Eyver küteri son hener bitinde an baltastası teki big nezir işlerini bilmiyoruz ni yaş. Yaştip anışım Norveç işlerge kamileşerek gele. O şuluk icat işi kebek. Kaman şul eyver ben şıgılar mısın ki mesela baltastası. Sen elbette profesyonel olmuşsun. Hatta ki Megarede hener degen amin Borges keşe. Argentina yazısı olsun. Big ataklı yine o big popüler bizim zamanda. Hazırda big zor big yazıcı yapsam. O kitapxonada işleyen gamır boyu. Hem acayip big eserler yazar. Ne o kitapxona turunda ananın elde köp menileri. Şu üst diresin. El sukuraya anlarsam, gomen sukur giriş yazar. Onun eserlerinde bütün dünya gami. Ne nişiysen ana. O kadar halk arasında mitinglerde gına alar da gerek sözde yok. Şıkırıp kadar barıp de gadi halk bilen ulaşıp nerse şey ansında alanın tigi barıp senin bilen birge işlemesen tigi aylar boyu. Onun barıp tişini bitiremezsin. Tigi mine vay bir iki körüp şey yaşıp kine. Şuna göre yazıcının bir ol ken batış da şulay ken çıkışta da şulay yazıcılar var kaya üz icatı bilen yine gana yaşayışı yazıcılar bir az bütün çit kapitalisiyelerde. Şagirler bütün de yaşayamay şiir yazıp kına. O kübürek mine dramaturgiya, kino, alar kirip teki senaryolar bilen alar yaşayala. Kalganlar mine üniversitelerde okutular, mekteplerde, şuşu edebiyatka yakın ülkelerde. Şuna göre men uylanım, elbette bir teki təqdimler aslında aytam bizden tügül meskelen tura mine yazıcıların teki şunday hüner tip yazıcılıkны anda sanat bilen şeylerini teki zakonga kirtü meselesinde elbette kirek indi o. Çünkü kişi gımır boyu edebiyat bilen şiirlerine naşar mı yaxşı mı oturdu ansının ikinci mesele. Lakin var bir şiirlerine hele bir kaybır mine romanlarını bizde de kömünde o şaktı. Okuy başlıyorsun da devam etip bulmayı. Şundan sonra bari bir hürmetin kala. Eğer bunu bir yazı değil, küçülüp çıkar için de hüküm hizmet gerekiyor. Küçülüp çıkarırsan onun kalanı zaman. Bari bir hürmet kala. O hizmet. O yüzden eğer seletsiz iken ul gayetli tügül, ul yazırattırsa şuna göre... Belki okuşçısınadır iş. Ana uzu kuşusu vurgan ki. Şuna aytım. Ol min aytam edim, min tege küp tarih eserler, çıganaklar okuyan kişi olarak mena nindirtigi ekiyetke çıgan mesela tarih romanlarını aytı. Alar men aşamay. Çünkü men anda bilem bitinesin. Hemen indi tege fantazisinde kaşı yakka var on nerse üstürgan aldan bilip turgan o kızı tüyül bitindi. Mene gomen yaşusmur çağında köp okusan bitu mene tarih nelerin. İndir bir tege maceralarlıkta olsa sen tege bala çağında idil suaka turur.
Nurikan Fatahov. Şok atkan menen indi аны тауыш алып өттү инде. Анда жигит малайлар кетип турар, тиги окуп чыгып. Анда бит тиги бик мажаралар өстө жазылган. Сыңындан Нурикан ага менен күрөшүп сиешкенде үйлерine көп калмаган инде биз недер юбилей уңайынан мен интервью идил журналына иштеген едим. Шунан ишердим да мен айтам, мына сондай ага не болор деп ойлаган едим. Тиги Комплимент. Икенчи сөз бар ана. Ошол сөз инде, эдемсиз ул. Ол айта, ол айта, ол роман Ревнасты там мәтхия деп билбейм. Юкачи деп атырга халык тилинде, юкачи. Юкачини салбайга салам. Татарча. Ну мен чыңгы гүлдөн инде ансы тиги алай не билен түгүл. Ол юкды, ол мен яшьликтеги иренчеге берди. Lakin İdris Oğaka turunu 50'de okuyorlar. Çünkü onun yüzünün auditorisi var. Mene şu yaşüsmürler. Hemen sızgıra tırnaklarını oku kıyınarak. O indi elbette büyük roman. Benim için hazırda. Mene kitap sizden için nerse, ham okuşu hazır kitap degenden nerseni göz alından ketere. Çünkü elektron versiya var. Olmayan kitap nasıl eken bilmişler de var. Benim için indi ol kitap elbette. Siz kağıt kitap yaklama. Men elektron variantlarını da okuyayım. Lekin bilesizmi, kitap, kağıt kitapını men tünler boyu okurgan okuyayım. Men kızık, benim için kızık kitap öyle eken. Men ana tanga kadar okuyayım. Bir kitabını okup bitirem indi. Okup bitirmesem ertenge kalıp kin tügül tigi kama şu kitap yana kelsin. Elektron nini kompüterden uzak okup olmayı. Mene sizde şolay meken belki tigi ilkenlere geçti olan kurama. Yüzler niyetite başlıyor. Mene bir neçe saat oturgandan soň arıysın. Anın üzerinin indir hikmeti var. Kağızın hissi de bitene bir tane. O biz belki biz indi künükemizdir tigi. Mene alıp karaysın. Tigi indir. Татарстан Devlet Sovyeti депутаты Vatanım Tatarstan gazetini unuttu. Tatarstan kalmışsan. Hazırgi okuşlar qaysı kitap yoqlay ekan elektronmi, mundaymi? Nuhaның için sotsiolog tegiz so'rovga berga kerakdir endi. Men so'rovga tegirgan javob berolmayman. Yoshlar ko'proq neden planshetlar, nelerden faydalanay endi. Butunlay o'qimaydi deb aytib bo'lmaydi. Mana mening o'zimning ulam gel o'qiy kishisi maktabda o'qigan qiz. U mana fantaziyalarni yatag'ina endi. Agar shoqti qiymat, men alırga to'g'ri keladi. Mana men o'zim o'qib qaradim, men necha tatarchasi yo'q deb aytaman. Men necha men tatarcha fantaziya. Men tatarcha o'qidim endi men. Nersesin hamon. Alar Rus yazıçlarına kadar değil, tercümeler. Rus tiline tercümeler, çift dilliklerin. Bana yaz şunday fantezi. No men yüzüm okuyalmağaç, men okup karayım. Men kızık değil. Yüzüyen kızık bu bana göre yazıp da olmuyor tane. Şuna men aytip de karadım men de yıllarda da men yazıgız bar bit şunday tegi men fantezi yazalırlık işte men Kalimcan kıyma mesela yazalırıydı. Barat Kabir. Arkadaşlar mene şul fantezi demekten şunday surau. Mene şunday Әкият инде ул сеңне әйткәндә. Anladım men. Şunday әкиятләрен татарчага тәрҗемә итсәк, bu безнең яшьләрне татарча укытырга әтерерме? Әллә инде алар аның оригиналын укыгач, bu әйтик mesela рок музыка шыгы. Мен mesela бездә рок музыка дип күпселәшәр. Әйтик оригинал дип әйтик инде, көнбатыш рогын тыңлаган кешенең шуннан соң татар рогын тыңлайчаган бераз авыррак күз алдына китерәм. Менә шушы оригиналларын укып караса, чит телдә яки һич булмаса русчада. Алар шул татарчага тәрҗемә иткәч, бездә укучысын табармы бу? Бәлки ул безнең язучыларга шул стилдә язарга тәрҗемә. Менә мәсәлән фикерегезне чыксын. Тәрҗемә мәсьәләсен. Ул язучының талантына бәйле бит инде. Талантлы язучы үзенә якын икән ул жанр. Ул аны мактырыш дип яза, кеше укырлык итеп. Әгәр инде таланты чамалара икән, сез әйткәнчә килеп чыгарган мөмкин, икенчел продукция теге. Лай шулпасы дип әйтәләр. Русның үзенең дә ул фэнтези жанры, оригинал рус жанры түгел, ул көнбатыштан кергән ниләр. Лай шулпасы дигән сүз менә.
Tercüme etip edebiyatını saqlap qalap bulamı? Mında birgine yol var. Bunu Tatar folkloru bilen beylep yazar ekan. 100-nji edekli etip, harekatda tercüme etip, bütün halklarga da kızık bulsun diseň, üzüňniň tamarlaryna, üzüňniň folkloryna tayanırga, üzüňniň üst tirenliğine aykap çağırga gerek. Mümkin misin şuralini şirek derecesine kötörü? Yani şey mümkün ama. Nigana şirek derecesine kötörü. Şurali derecesinde bulsun. Lakin bütün dünyada... Dünyada okutırlık diye eğitim. Şunu etmek istedim. Yaza bilsen bütün nerse mümkün. Barmısın bu yaşında yaşlar. Çünkü koysağın ülkenin ama yaşlarının til meselesinde şekillengenliği gözge taşlanı. Nasıl problemi indi o men bir geçini bu sırada kalkı. O kalkıdan bütünlüğü kutulup bulmuyor. O Tukay'da da var. O ondan sonra edebi normalarga da oturup kalıyor o kalkı. Lakin indi bütünlüğü çıktım arkalı köpür Tukay'da ekleyen bitedi. Bulayken o elbette işinci bir şey başladı. Endi ol çın Tatar tili tügül. Mana üçün elbette bizning bik degi tilga boy yozuvchilarni o'qish kerak menimcha. Mening avrat edi Galimjon Ibrohimovni, Amirxon Yenikini, Marcel Gariyevlarni tillari boy yozuvchilarni yangidan o'qiyman. Mening yodlab bitirdim desang da bo'lar. Lekin yodlab da bitirib bo'lmaydi, unutilib ketdi. Mana yangi ko'pdan tug'ilgan men Galimjon Ibrohimovning boshqirt qizi Gulbika aldım ben küpten tüyerek çıkan ol birinci yıllık Galimjon eserleri, hikayeler, roman, Kazak kızı romana kirgan. Kazak kızı bik tilge, bik boy tilge. No Galimjon Gumen tili bik boy. Okudum şok kattım. Bir hikaye şu başkurt kızı gibi. Bu benim nişikli istek olgan hele tekşirip kuraman. Bizimkiler romanın içinde samanıydı o. Ana ayrı alıp birgenler akısı. Lekin şöyle de o romandan nişikler bir teki yamalık yoktur. O ayrım yüzü bir müstakil eser bir kızın da tuğuluk hikaye. Acayip. No Gumen Galimjon'un hikayeleri. Şerif Kamal hikaye şolay yok. İskirmi. Tilli boy iken indir fikir bit ol edebiyatta tigi o bit fani traktat tugul. Ol aytilge tiş tugul turdan tur. Ol obrazlar aşa singa kelip jitirge tiş. Nerse aytilge tili simbollar aşa. Şuna göre şunda yazıcıgına elbette keşek kemet ite var. Arkadaşlar soňky wagtda indir belki ol demokratik jillerden dürüst ismi bilen beýleder. Indi bizning tarihka şol isepten Yok, deriz ismi değil, Gumen ismi bilen beýler. Belki şoýdur. Künüşik size evet. Ol gövde kalmagan beýler. Bizde tarihka Gumen edebiyat tarihina nidir beýe biri umtuluşy sizle başlady. Hem bu umtuluş gadallyk izlewden bilgerek şahyslarna kimsütü şagalşyda sizle. Mine sizin bu oňaydan kerekmi bizge aktarnyrga? Şu oňaydan soraw bar idi. Konkretrak bunu sorunu. Konkretrak mesela Näsede göresiz? Kazanlardan çıkan. İyi kazanlardan çıkan aydır. Hiç yok. Anlasın da bulgalı da biter. Dağın. Ayaz Gılacev'nin birinci tapır tilge alındı birinci şehirde mesela. Şimdi Facebook'larını da Facebook'ta bizim tırmışımızda birinci. Şolay elbette. Benim Facebook'ta oturan bizim. Bu turu da tügerek istelide buldu indi. Mesela Riyad Mehmediyev'nin Akkagaz'ın Sargaya ismi değil mi? Anda tip o hemen nekes biteyim mi? Nekis. Nekis mi? Nekis. Nekis. O yazıcı folklor galim edebiyat mindan eserden elbette galim olarak değil, bir Yavuz bir caniyesi olarak kuzallana. Ana enanda kim yazdı indi? Kim o? Hatan kız. Levşe Habiddin. Habiddin. Nakli sembet bilen tingleştirip. Ama elbette anda tiki paralel koyu bu idege dostana meseleleri Süzekler, Cemal Veledi, Nigmet Hakim, tamam kimleri.
шул булган iki анасын берсенең исеме билгеле турган беренче әсәр, аның иң шәп не беренче бүлек ана теге әтисен репрессияләрдә. Аңа да шул нәкис гаепле булып чыга инде, янәсе әтисен уларның репрессияләрдә теп ролен уйнаган, ул теге баланы җибәрәләр теге нигә балалар йортларына, ятимнәр йортларына, шуннан соң ул ниндер Груныңмы генералы булып җитешә, ничектер. Ансы инде мин әйтә алмыйм, аларны бик кертмәгәннәр әлбәттә теге халык дошманы балаларын. Аларны барып белгәннәр, балалар йортларында да. Аннан теге разведка кереп китү. Исем алмаштырыла инде. Алмаштырылса да беләләр аны ниде. Теге органнарда. Янсы ярар, булырга мөмкин дип әйтик. Ләкин монда бит менә Мөхәммәдов көйлән, бу син Исәнбәт турында язган дип. Бит нәкисен әйтергән ки, мин гоман ни алдым теге. Әдәби образ гоман бер ни. Ул вакытта әлбәттә теге bir-birisinin сатып, анда шикаят, әлекләр, донослар язу ул гадәти хәл саналган. Чөнки сиңа мин язам да үзем исән калырмын дип уйлаган. Әгәренә шулай уйлый мин. Син дә минем өстенә язган буласың. Шуңа күрә мин әлбәттә теге ул заманны дагы вакыйгаларга ниндидер бер бәя бирергә җыенмыйм. Чөнки ул мөмкин хәл түгел. Мин бит ул заманда яшәмәгән. Хәзер менә күз алдына килеп. Әлбәттә, минем уемча исбатланган икән, мәсәлән, аны кемнеңдер доносчы икәне, үзенең дусларын сатуы, һәм шуның аркасында шуларның башына басып искә үрмәләү, аны мин әлбәттә Киң җәмәгатьчелек дөньяга чыгарырга кирәк дип уйлыйм. Ничен? Чөнки хәзер дә бит донос язучылар шактый күп. Һәм алар белеп торырга тиеш. Киләчәктә 40 елдан соң безне дә ачыклаячаклар. профилактика. Сабак, тарихи сабак. Ләкин бер генә әлбәттә шикләндереп тора, тарих сабак белмәйди. Чөнки кайбер кеше бит яза, мәсәлән, доносын үзенең хезмәттәшеннән дус. Уларны бит донос дип уйламый. Ул бит җәмгыятькә файда китерәм дип уйлый. Менә хикмәт нәрсәдә? Шуңа күрә әгәр дә без менә ул Нәкисәнбәт дип кемдер саны икән, моның өчен бит исбат итәргә кирәк. Документлар булырга. Әлбәттә, Исәнбәт анда фәрештә булган дип уйламыйм мин. Анда бар кайбер бер документлар бер-ике. Берсенең теге аларны төрмәгә япканнан соң җидегән мәсьәләсендә нидә дә чыкты, гасырлар авазы журналында да Кутуй да яза, менә аларга әйткәннәр тикшерүче, менә һәрбер язучыга характеристика язучыга. Исәнбәттә бирүчегә бик кайсылары бик ни теге явыз ни контр дип тә инде буржуаз инде әле нормальный сүз. Кутуйның йомшаграк бераз. Аннан соң тагын бүтәннәрнең дә бар, мин беләм ул заманда яшәгән. Шулай ук шулук стиль. Чөнки тикшерүче шулук таләпне куйган күрәсең аларга. Аннан соң тагын бер хаты Ставский язган. Мәскәү язучылар оешмасының секретаре. Ул хатта 90-нчы елларны кире башлаган инде кулдан кулга. Анда да ул характеристикалар биреп чыга. Менә ансы нәрсә өчен кирәк булган? Анда бит инде ниндер аны кулга алынмаган тикшерүче таләп итми. Мәскәүдәге язучылар союзының секретарына ул хат язуның нигә кирәк булган? Моны ләкин бит билгеле. Кимгә язсаң да секретарьга ул барыбер теге органнарга барып җитәнең копиясе. Шуңа күрә әлбәттә бу менә 30-нчы елларга анда кирип китсәң, анда инде шаккатасың һәм кешенең шундый менә теге
totalitar sistemada şunday bir miskin bulup kalıbına gümen yeregerini işe olmayı. Şul zamana kavatlanmasın deyip tırışırga gerek. Çünkü kişini mesela getirip kısalar eken pışmakka gına diyeyim işikke kükeyin kısa başlagaç ol 50 kimde de dışman dep etirgen ki. Üz atasında. Ansır bütene bir. Yani de üstülege bilen nedir? Min isen kalanında tegilerini bitirip aların hizmetin üzleştireyim deyip. Ansırının bütene biri. Lakin ol bit ispatlanmagan. İsen bet büyük bizning edip, galim. Andan soň oturda yazıldı da betinde diyor şol. Anda bit mene mesela frazeolog sözlüğü anda kimden alıngan yazılıp bar o. Anlatma sözlüklerinde İdigey dastanın tenkidi itip işlev, tenkidi tekstin. Ol birgine kulyazma bilen bulmay. Küp kulyazmalarına faydalanıp işler. Ol bütün dünyada şoy Kalevalarda şoy işlegen, Manas'ta İsembet bizning İdigeyne şuşlay işlegen anda elbette ol Nigmat Hakim'de de faydalangan. Ol bilgili alары. Bütünlerine de anda bitinde ellenişe qaysı qaydan jıyılgan, ol üzegine jeyip bitirgen nelerine tügül. Unda men birinin de ansa nikurmuyum tege Kramola. O kadar hizmetni aytırgam kenen ol düzleştirgen de şoňa görä şonda köp hizmet. Ol gümür boyu mene megare desin sen, megare dep sorsan. İsembet megarede oturgan kişi gümür boyu. Anın mene bütün tege şik-şiklerini taratışın elbette 90-njy yıllarda bit şeymeyin ukazı bilen anın içetto 30 tom eserlerini çıgaruu nitilgen edi. Karalgan edi. Lakin anın gailesi nişepten edi bir karşılıklar çıkıp bilmediler. Neyse sebeplerini tegel bilmeyim. Ul turmuş karşımadı. Mene anın hazır arxivlar bilen işlep eserleri çıgar eken bütünüsi üzerine oturacak. Megare demekten bizning megareden şahar vakit jete, jan isep kütüle. Sizin farazlar nende bolmaydan? Faraz deyip ol jan isep bütünde 10 yıl saýyn bar, amanda ürşerge gerek köbrek. Şuguna İşlerge kerek. Tege ninde bir mene bar ötdi. Bala 9 ayda tuğa. Bizning har wagt kalmady indi. Yok, aldanılara gerek. Gelecekte de var. Näse beterbiz biz bilen şu ay jan isep wagtynda degen sorag idi. Tatar başka. Mene körünüp tura bizning halkny ol indi bugüne başlangan aýer tügül, tege waklap jimerege tililer. Anlyk işler köp. Ol mene siz bitinde göresiz sosyal sitelerde hazır bir kızdı ol mesele bakaslar falan degen. Bulgarlar anda Bulgar burada biz Bulgar biz falan Tatar onu yasalmayısın. No yasalma bütün halkın atlaması yasalma. Kübisini mesela Rus bu nerse? Rus degen sözler ol halk ismi olarak hazır misli geten 15. asırda gana tilge kire başlay. Anarşı elbette bu Ofsiya Rusi degen ul degen nelerge gana kullanılgan mitropolitlarga anda dini kesinde. Bolay mesela Александр Невский'nin yenesi sözü var benim. Кто с мечом придет, от меча погибнет. Так стояла и будет стоять Великая Русь. Ol Rus degen sözünü bilgen miken? Elbette alar Rus bit ol vikinglar, Skandinav halkı. Alar yolab alganlar mı bu Slaviyan hem Fin-Ugur jirler halkların şu territoriyini hem üzlerinin devletçiliğini dizegenler. Şoňa görä Rus şulay uk häzirgi alar ez bolgan. Şulay uk Rus halkynyň üz ismi tügül. Şoňa da Rus dep etilmeýär, Ruski. Ruski Slaviyan, Ruski Fin bolgan. Şoňa görä isim tügül ne? Mesele sıfat mı? Sıfat bitinde Ruski o birgine halkta da yok. Fransuzlar, Frans. O bulgan German kabileleri, basa bağlar Gallini. Onlar ezbular. Lakin idaralarda ismi kala üzeri asimilasyon, üzeri tillerini oldular German. Şuluk Üzbek mesela. Üzbek Nevayini büyük Üzbek şagirde geçmin kirgenim Taşkent'ta
gazellerin татар tiline tercüme etmeye çakırganlar idi meni 89 yılın. Üzbekler bu vakitte әлі неде атаганlar Алтын Урда татар деп eteyim. Çünkü Üzbek Han bilen beyli. Alar Mavrenneher'ini Orta Aziyini 1501 yılını Şeyban Han yüzünün Üzbekler bilen yola Күшме Üzbekler bilen. Neden? Künbatışlı birden kelgen. Алтын Урда tatarlar деп eteyim. Şundan Üzbek, her Üzbek halkı. Alar idare alar kolunda bolgan. Üzbek isimi әлі ол шулай 20-ші ғасыр башында аналар орнашып өткен. Анда не кабилелер болгандар тиги. Сартлар деп атагандар шәһәрдә яшәүчеләрне. Булар күчмә үзбек, алар кабилеләргә бөлөнгән, шул Найман, шул Барлас һәм башкалар. Шуңа күрә безгә, мәсәлән, татар фәлән дигән ясалма исем дип гайып ташлаучылар кабилеләрне, башкортлар мәсәлән. Башкорт үзе шулай. Ул менә бу Türk kabilelerini Türkiye'leşken iştek kabilelerin birleştirgen isim bularak anın tip ısın başkurt degenler alar bir gaz bulan. Isın degen sözün ha көп. Şuna göre mında hikmet menimçe ol bütün dünyada şulay koyulgan indi şulay sen yüzüngni kim bitip his itesin. Sen kayşandır senin babaların kim bulganın mesela orta asırlarda sen kayhan bilesin belki alар mardva bolgandır. Her min mardva dip yeri almay bedin mesela sen neçedir 30 bugun eski yakut bolgandır. Sen yakut dip yeri almaysan sen ne şuşu medeniyetni yüzleştirip medeniyet vekili bolup üskensin eken sen tatar. Anda süzde hiç bulgan mümkün değil. Şuna göre anda Tınyak Kınbatış dialekti deyip imest alardın tili Tınyak Kınbatış edebi til var Tınyak Kınbatış dialekti. Tınyak Kınbatış dialekti edebi til vekillerine kübrek. O niçin kulayın? Mesela kul eyte gövdene benim devamım deyip. Kul yüzü gövdenin devamı. O çağında anda etsinler Ufa'da bu edebi til deyip Tınyak Kınbayış dialektin ilan etsinler. Logika şulay sırayı. Bu elbette şuşu cani sebebi aldığından şuşu kazganılar, şuşu talpınışlar bir uylaganda kelki hem kızganışlar elbette. Anda administratif elbette tegi basınlar bulur. Ansız bulmasın indi tatarlar tartkalау devam ete her kim özüne tartkalау. Lakin benimce tatar ul barbar özün tatar bulun unutmay. Bütün millet yasalarda biz Allah'a şükür milli yüzan her bizde bitmegen. Kayda bay ırım şırım goroskop şunday bir de yaşanasın. Yok. Yaratkan filminiz. Полет над гнездом кукушки. Сыңгы оқыған китабыңыз. Сыңгы оқыған Булат Сұлтанбековның İlyas Алкин турында кітабы. Нәрсе өші оғысын шығара? Яллан, ikiyüzlülük. Нешік тынышланасыз? Міне мен yüzüme yımılıp yüzümden atla yergen gidip kesite başlayayım. Atla barasın, tынышланасың. Atqatlanıp. Еш ғашық боласыз mı? Onun ғашық боласыз mı deyip. Şiver kızlar turunda söz baramın. Şiver kızlarına көргеш, elbette sıklanmışam eкен төгілейін. Yaratkan aktrисаңыз бар mı? Асу Пайым var. Бүгінгі шарашыбызны тәмамлайбыз. Китап оқиық, үршик, зурат милләт булдық. Рахмет.